A mãe não te deu colo. Qual foi o trauma de infância? Houve uma maldição na sua geração. Acabem d'entrar a l'Airbnb de terrassa. Cute. Que bonic. Ara hem acabat el free tour, estem molt cansades i ens hem assentat aquí davant de lo que sembla el mar, però és el riu Tajo. I ara menjarem unes sobre i descansarem un ratinyo. He pres una sidra en aquest carrer rosa. Hola, molt bona nit. Ja s'ha acabat el primer dia a Lisboa. Estem molt cansades. Ens hem despertat a les 4:15 i demà anirem a Sintra. Em fa una il·lusió. Bona nit i fins demà. Anem a provar per primer cop els pastels. Vale, va. A mi em recorda algo. Està bo. Amb cabell d'Àngelo. Me recorda a un Sant Honore. Quina te li fiques? Pues m'ha agradat bastant. He trobat el punt de dolç, o sigui, li ficaria un 8 de 10. Jo no sé, potser un 7 o un 6,5. Està bo, però potser està un pèl massa cremat per el meu gust. I don't know. Faz malandro pra valer, não espalha, posando a navalha. Tem mulher e filho e tal, dizem as más línguas que...
abrigo, pongo mi lápiz y libreta, mi amuleto, mi espejo en la maleta.